Mahoro n'imigisha bateze amatwi amakuru yo kuri TV. Uyu no mwanya tugiye kubagezaho inyubako zihenze hano mu gihugu cy'u Rwanda, inyubako abanyarwanda twirata, inyubako amahanga yifuza. Mu by'ukuri ni inyubako 10 za mbere ngiye kubagezaho hano mu Rwanda rero zagiye zubakwa na guverinoma y'u Rwanda cyangwa se bigizwemo uruhare na guverinoma y'u Rwanda. Akaba ari ibikorwa remezo bihambaye cyane amahanga yifuza ndetse n'abanyarwanda twirata. Mu by'ukuri ni ibikorwa remezo bihambaye, ni nyuma y'uko igihugu cy'u Rwanda kigaragaje ko gifite umuvuduko w'iterambere hano muri Afurika yose ugereranyije n'ibindi bihugu, kiza mu bihugu bya mbere bifite umuvuduko uhambaye mu iterambere. Bikaba bigaragara ko rero nacyo kitasigaye inyuma mu kwiteza imbere mu bikorwa remezo bifatika kandi byinjiriza igihugu amafaranga. Reka kuri iyi nshuro rero tubagezeho ibikorwa bya mbere 10 bihenze cyane hano mu Rwanda, byagiye byuzura bitwaye akavagari k'amafaranga igihe byubakiwe, igihe byatahiwe, ndetse mu by'ukuri n'icyo zikora izo nyubako cyangwa se ibyo bikorwa remezo bihambaye hano mu gihugu cy'u Rwanda. Mu by'ukuri abanyarwanda twese twirata. Reka dutangire rero ku mwanya wa 10 tubagezaho bimwe mu bikorwa remezo bihambaye cyane igihugu cy'u Rwanda cyagezeho mu by'ukuri muri iyi myaka 31 ishize. Ni ibikorwa remezo bihambaye cyane. Reka tubirankinge cyangwa se tubikurikiranye duhereye ku mwanya wa 10 tumanuka no ku mwanya wa mbere. Mu by'ukuri ku mwanya wa 10 turahasanga inyubako ya MIK. Iyi ni inyubako mu by'ukuri yubatswe mu mujyi wa Kigali hariya mu karere ka Nyarugenge. Iyi nyubako yafunguwe imiryango mu mwaka wa 2017. Iyi nyubako ya MIK rero ikaba yarubatswe bigize mu ruhare n'abikorera barenga 80 bahuje ingufu bayubaka hariya mu mujyi wa Kigali mu karere ka Nyarugenge. Akaba ari inyubako rero ikorerwamo ibikorwa bitandukanye by'ubucuruzi. Iyi MIK rero ikaba yaruzuye itwaye akayabo ka miliyoni 15 z'amadolari y'Amerika, ni ukuvuga mu mafaranga y'u Rwanda nahangana na miliyari 21 z'amafaranga. Mu by'ukuri iyo ni inyubako rero dusanga ku mwanya wa 10, akaba ari inyubako ya MIK hariya mu mujyi wa Kigali. Abayizi murabona ko ari inyubako nziza cyane, unarebye no ku mafoto. Mu by'ukuri ni inyubako isamaje n'amahanga yifuza. Dukomeje no ku mwanya wa 9 rero. Ku mwanya wa 9 turahasanga inyubako ya KCB. KCB ni inyubako iherereye mu mujyi wa Kigali hariya Kimihurura. Iyi nyubako yuzuye ku nshuro ya mbere mu mwaka wa 2023. Icyo gihe yakorerwagamo ibikorwa by'ubucuruzi bitandukanye birimo na za resitora, utubari n'ibindi byinshi. Iyi nyubako rero mu mwaka wa 2018 iyi nyubako yaje kuvugururwa igice kimwe ahanini cyari cyarangiritse mu by'ukuri, ariko yaje kuvugururwa igice kinini bituma banazamuriraho inzu ndende mu by'ukuri isamaje kandi ibereye ijisho. Byatumye rero iba nziza kurushaho, bituma iyi nyubako ikundwa cyane. Ibikorwa byo kuvugurura iyi nyubako bikaba byaratwaye amafaranga angana na miliyoni 17 z'amadolari y'Amerika, ni ukuvuga asaga miliyari 24 z'amafaranga y'u Rwanda. Iyi akaba ari inyubako rero iri ku mwanya wa 9 hano mu gihugu cy'u Rwanda mu bikorwa remezo mu by'ukuri abanyarwanda twirata ndetse n'amahanga yifuza kuba yageraho. Munyemerere rero dukomeze tumanuke tugere ku mwanya wa 8. Ku mwanya wa 8 turahasanga inyubako ya banki y'abaturage cyangwa se iyi BPR. Iyi ni inyubako ya banki yahoze ari iy'abaturage. Mu by'ukuri BPR mbere y'uko igurwa na banki ya KCB. Iyi nyubako iherereye hariya mu mujyi wa Kigali mu karere ka Nyarugenge. Mu by'ukuri niyo iherereyemo icyicaro gikuru cya banki ya KCB, ndetse ikaba ikorerwamo n'ibindi bikorwa by'abikorera. Iyi nyubako ikaba yaruzuye itwaye akayabo ka miliyoni 18 z'amadolari y'Amerika, ni ukuvuga asaga miliyoni cyangwa se ni ukuvuga asaga miliyari 25 z'amafaranga y'u Rwanda. Dukomeje ku mwanya wa 7. Ku mwanya wa 7 turasanga inyubako ya Kigali City Tower cyangwa se KCT niko abenshi muyimenyereye. Iyi nyubako rero ni iya mbere ndende hano mu gihugu cy'u Rwanda, ni ukuvuga ko niyo nyubako ifite ubutumburuke cyangwa se uburebure kurenza izindi hano mu gihugu cy'u Rwanda. Ifite amagorofa akabakaba 20 cyangwa se ikaba mu by'ukuri ifite amagorofa 20. kandi iyi nyubako
niyo ya mbere yabimburiye izindi zose zijyanye n'igihe hano mu Rwanda. Imirimo yo kubaka iyi nyubako ya Kigali City Tower rero ikaba yarashyizweho akadomo mu mwaka wa 2011. Iyi Kigali City Tower rero iherereye hariya mu karere ka Nyarugenge, ikaba ari inyubako ikorerwamo ibikorwa remezo byinshi by'ubucuruzi ndetse kandi n'izindi serivisi zitandukanye. Iyi KCB cyangwa se Kigali City Tower yaruzuye itwaye cyangwa se yakosheje akayabo k'amadolari y'Amerika 20, mu by'ukuri miliyoni 20 zose, ni ukuvuga mu mafaranga y'u Rwanda ko ari miliyari 28 z'amafaranga y'u Rwanda. Urumva ko rero iyi Kigali City Tower nayo ni imwe mu nyubako hano mu Rwanda cyangwa se ni kimwe mu bikorwa remezo twirata kandi bifitiye umumaro igihugu. Ukomeze ku mwanya wa 6 turahasanga inyubako ya Chic. Iyi nyubako ya Chic rero ni imwe mu nyubako zigezweho hano mu gihugu cy'u Rwanda, ikaba iherereye hariya mu karere ka Nyarugenge. Ikaba ari inyubako mu by'ukuri nini cyane ikorerwamo ibikorwa bitandukanye by'ubucuruzi, ikaba iherereye hariya mu mujyi rwagati mu karere ka Nyarugenge. Iyi nyubako yatashywe ku mugaragaro mu mwaka wa 2016 na nyakubahwa Perezida wa Repubulika Paul Kagame. Iyi nyubako ya Chic rero hakorerwamo ibikorwa bitandukanye by'ubucuruzi birimo coffee shops, amabanks, abacuruza imyenda, inkweto n'ibindi byinshi. Mu by'ukuri iyi nyubako rero ikaba yaruzuye itwaye akayabo ka miliyoni 30 z'amadolari y'Amerika, ni ukuvuga asaga miliyari 42 z'amafaranga y'u Rwanda. Mu by'ukuri tudatinze rero reka dukomereze ku mwanya wa 5 aho tuhasanga iyi nyubako Ubumwe Grand Hotel. Iyi nyubako y'Ubumwe Grand Hotel akaba ari inyubako ifite inyenyeri 5. Mu by'ukuri Ubumwe Grand Hotel ikaba iherereye hariya mu mujyi wa Kigali mu karere ka Nyarugenge. Iyi nyubako ikaba ifite agashya ko kugira piscine ku gisenge. Mu by'ukuri niyo nyubako hano mu mujyi wa Kigali igaragara ko ifite piscine cyangwa se ubwogero hariya ku gisenge cyangwa se aho wakwita ku mabati. Mu by'ukuri aha akaba yari amabati, hakaba hari piscine yo kogeramo. Kugira ngo rero iyi nyubako yuzure yatwaye akavagari k'amafaranga mu by'ukuri, aho bigaragara ko yatwaye agera kuri miliyoni 40 z'amadolari y'Amerika, ni ukuvuga asaga miliyoni 57 z'amafaranga y'u Rwanda. Munyemereye rero twakomereza ku mwanya wa 4 aho dusanga iyi nyubako ya Makuza Peace Plaza. Makuza Peace Plaza iyi ni inyubako yagenewe gukorerwamo ibikorwa bitandukanye by'ubucuruzi, ikaba iherereye hariya mu karere ka Nyarugenge mu mujyi wa Kigali. Iyi Makuza Peace Plaza rero ikaba yarubatswe cyangwa se ikaba yaratashywe ku mugaragaro na nyakubahwa Perezida wa Repubulika Paul Kagame. Nk'uko twagiye tubibona, yagiye ataha ibikorwa remezo byinshi bitandukanye hano mu gihugu cy'u Rwanda. Hari mu mwaka wa 2015 iyi nyubako rero ikaba yaruzuye itwaye akayabo k'amafaranga angana na miliyoni 50 z'amadolari y'Amerika, ni ukuvuga angana na miliyari 71 z'amafaranga y'u Rwanda. Ariko tudatinze reka dukomereze ku mwanya wa 3 turasanga Kigali Arena. Iyi Kigali Arena rero ikaba iri ku mwanya wa 3 mu bikorwa remezo bikomeye cyane hano mu gihugu cy'u Rwanda ndetse n'amahanga yifuza. Iyi nyubako rero ni inyubako iri hariya mu mujyi wa Kigali. Iyi Kigali Arena rero ikaba ari inyubako yagenewe ibikorwa by'imyidagaduro, aho yakira abantu benshi cyane, yakira ibitaramo byinshi bitandukanye, yakira inama zikomeye cyane, yakira ibirori ndetse n'imikino itandukanye ya basketball na volleyball hano mu gihugu cy'u Rwanda ndetse na mpuzamahanga, cyangwa se imikino ya volleyball na basket mpuzamahanga cyangwa se yo ku isi hose. Iyi nyubako rero yatashywe ku mugaragaro mu mwaka wa 2019 na nyakubahwa Perezida wa Repubulika Paul Kagame. Ikaba ifite ubushobozi bwo kwakira abantu 10,000 bicaye neza, mu by'ukuri ntawe byigundi, buri wese yicaye yisanzuye. Iyi nyubako rero ya Kigali Arena ikaba yaruzuye itwaye
akavagari k'amafaranga, no kuvuga ko yatwaye miliyoni 105 z'amadolari y'Amerika, no kuvuga asaga miliyari 149 z'amafaranga y'u Rwanda. Ku mwanya wa kabiri turahasanga igikorwa remezo ruhehemura karundura mpuzamahanga mu by'ukuri, iyo akaba ari Stade Amahoro ivuguruye. Ni ukuvuga ngo Stade Amahoro ivuguruye ni kimwe mu bikorwa remezo abanyarwanda twirata mu by'ukuri twagezeho muri iyi myaka 31 ishize. Kuri ubu rero iyi Stade Amahoro ni stade mu by'ukuri ifite ubushobozi bwo kuba yakwakira umukino wa nyuma w'igikombe cy'isi. Mu by'ukuri iyi stade rero yakira abantu bagera ku bihumbi 45 bicaye neza ntawe ubyigunde. Mu by'ukuri iyi stade rero yatashywe ku mugaragaro mu mwaka wa 2024 ejo bundi. Mu by'ukuri ikaba yaratashywe na nyakubahwa perezida wa Repubulika Paul Kagame. Ni Stade Amahoro ivuguruye mu by'ukuri, ikaba yaruzuye itwaye akavagari k'amamiliyoni y'amadolari. Mu by'ukuri ikaba yaratwaye miliyoni 165 z'amadolari y'Amerika, ni ukuvuga mu manyarwanda ko ari miliyari 235 y'amafaranga y'u Rwanda. Mu by'ukuri iyi Stade Amahoro rero ni imwe muri stade zimeze neza cyangwa se zisa neza, zifite isuku kandi zakira abantu benshi hano ku mubumbe wa Rurema. Igikorwa remezo karundura ruhehemura isi yose iba yifuza mu by'ukuri kuba nayo yatonga mu gihugu cyabo, cyangwa se buri gihugu kuri iyi si mu by'ukuri kiba cyifuza kuba cyaba gifite icyo gikorwa remezo. Ku mwanya wa mbere birumvikana hari Kigali Convention Center. Iyi ni inyubako rero iherereye hariya mu karere ka Gasabo ku Kacyiru, mu by'ukuri hariya mu mujyi wa Kigali. Iyi Kigali Convention Center yatashywe ku mugaragaro mu mwaka wa 2016 na nyakubahwa perezida wa Repubulika Paul Kagame. Iyi nyubako rero ikaba yakira ibikorwa bitandukanye birimo inama ndetse n'indi mihango yiyubashye. Iyi nyubako ya Kigali Convention Center yuzuye itwaye akayabo ka miliyoni 300 z'amadolari y'Amerika, no kuvuga mu mafaranga y'u Rwanda ko ari miliyari 428 mu by'ukuri z'amafaranga y'u Rwanda. Izo ngizo rero zari inyubako zihenze cyane cyangwa se ibikorwa remezo igihugu cy'u Rwanda cyagezeho muri iyi myaka 31 igihugu cyiyubaka. Mu by'ukuri akaba ari ibikorwa remezo bigaragara neza ku isi muri rusange, cyangwa se bigaragara nk'indorerwamo kuri iyi si, ku buryo n'amahanga abyifuza kuba yabigira mu bihugu byabo. Nkoze cyane kubana natwe muri iyi top 10 y'ibikorwa remezo bihambaye cyane hano kuri uyu mubumbe wa Rurema, ariko twibanze ku gihugu cy'u Rwanda. Komeza ukore subscribe kuri channel yawe kugira ngo udakomeze kubana muri byinshi bitandukanye. Ciao ciao.